What is up guys? Hari ni one of the heavy day for our training untuk Aerox. Hari ni kita buat running dan juga strength ada sikit. Untuk training hari ni kau tengok blog kita tadi. Baik lah. Sebab sekali 2.4k after. Kasut dah baru. Come on lah. Itu lah kena elak-elak kat air. Tengok bicep sikit. Bicep dah hilang belum lari? Oh ada lagi. Boleh lagi. Alright. Dan dengan kita punya 2.4k run. So lepas ni kita ada kita punya main set kita. Hari ni kita nak fokus on strength actually. Mostly upper body lah. Sebab kita nak run. And then kita ada dessert. Lepas tu kita ada another 2.4k run. And lepas tu kita cool down. Okay, let's go. Right, dan 2.4. Untuk bulan ni kita akan fokus more to strength dan juga running lah. So basically throughout the month memang kita punya program macam hari ni melibatkan strength dan juga ada banyak running lah. Sebab untuk bulan ni kita nak create a good base untuk kita punya runs. Sebab next month kita dah nak fokus on Hyrox specific punya training. So at least kita dah ready lah macam